Naimbag nga oras yun, Nana. Jakay, balasang ko si kamat gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, Nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw. Payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bunitay. Wen, Nana. Tapanaglalammin manen ita. Talaga bilibak ken ka balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakom. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakom. Tapag punas itiling at no napudot. Ay, kat mabalinlat ta, Nana. Nala, mangpiliak man nga ro di talakom. Tanay kasapulak ti medyas ken bunitay, tanalamin ita. Tatang, kaya't na kayo kano ang makasarita tinobyok. Apay, anyat ibaga na agluray. Kwa, dumanon dansan, tatang. Anya? Ay, makiasawa ka na nakaw. Uwan ko ma, tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jinubyaw, mapagkasaran niya. Adda, tatang. Sa bagay, natalgid mo't ti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pait. Kang runahan ti amin. Ada kay mutan iti husto nga edad. Isunga awan problema kanyak. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyam. Jakay anak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain metan no sa anak at tumulong, Tatang. Ay naanak ko. Ika kaagtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan usam ko ang makisala. Amo yung matday, Tatang. Ay na, saysayangam ti gundaway anak ka. Ay, ado ti dayo ang babaros. Barang adamo makasirpat kang ka. Rugyandak manen ako ng Tatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y ar-aramido. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, Tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tainak pa'y agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikugak. Anya? Ala ka! Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikog kamutan. Makiasawa ka nga ro din ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyom, Joy? Ni Jeremy manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak danana sita. Anya? Inauna akiti dua atawan. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pa'y laang. Kasaritam ni Tatang. Ti kayat tinobyok. Agnaud akon iji balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo sa kay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat. Taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti nakiasawa kada kayo. Manang. Ay napasensyakan iti pa nagsasaok ading ko. Ngam aklonak. Nasakit tinakam ko. Ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa ka matan. Hay, makaamo kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailangamin maibusan iti lalaki. Malakpasin siya amon ni Manang Mau. Nabanugla siguro ang napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ka inukwa. Malalaala. Pagsasaritaan tayo anayang bag. Noon niya tirumbang ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyak ton ti makaamong agtrabaho. Tauray Laging itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaang iti-itid ti asawak akwarta. Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismon to nga asawak. Iso asumapol kalaangan iti sabali nga armam.
Taawan mauray mo kanya. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap iti trabaho dito lugar tayo? Kurangan ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti agabroad, tatang. Padasat ti dasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplanaw mamakiasawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adwa. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubyam. Lunam nga minan ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agar-aram kang ka. Ay natatang, awan pa'y planok amaki asawa. Sa anak pa'y matanabakutan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwan Hanggang kaanon tupay amaki asawa ka ngay mag. No talaga mo lang nga daplanom amanggad ije balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa, saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road, akas na agtatakaw dayta. Kalaat adumteng, saan amapakpakadaan. Ay, Kinapay aya, ada kayo ti madanagan. Jak to pa'y madanagan, da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Ay na, agyaman na, oras manen ti panagiina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw tao. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ang ano sa kuna, tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanakmat. Iso anaga sa taklat na, nga oray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanen dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kastamatan nagitinted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan. Masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katlunton da ito yung anak ko. Kan uray ni Manang Glory. Masikugmat. Ha? May kamanumutan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wano as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawon. Nasuro ko na 30 ti tawon mo. Kayat mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti tawon na. Jak mat itulok a mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ije abroad, paray. ay, wine maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay nahay, jak amaw kong kuwana. O mayam mamuna, nobyo na. Ay, hey, amangan no mabakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwi na. Awaan ti makunak iti dayjay nga anak ka. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel nan ti balayaw. Wine, iso ti mangmang tadi ti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak ka. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latan tar aramidak.
agtrabaho. Ket no nakasweldo pauitak ni tatang kandag iti kakabsat ko. Ay, trabaho latan tar aramida. Kaste kadilatan, aging gaamataya. Agsarmi nga ket di man, ta sa anak pa'y mat makaturog. Ay, talaga bumaketak maten abalasang. Madlawan itilangak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Diyak pa'y napupuutanan. Dandani akmat gaya mo nag-40. Ay na, agbaak aksamat ngagpayson. Diyak mat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Kat kasta unay ababawi da asaan anak ki asawa. So ano mabalin? Ay, diyak kayat tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, agforgudak to siguron. Tabarang makaasawa ak tupay. Diyak lakit di kayat ti agbaak. Nasayaan may tasaan kan nga agsubli iti abroad, anak ka. At dan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kayat mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawa lat kurang kan. Tatang, Apay, talaga ka di nga awanan planom ama ki asawa. isungarod anagawid akong tatang. Kasangwak matan ti may papan iti bagik. Kuwan, anak ko. Rumbeng laeng tanay, dan tani 40 mon. Nakaapapal dagiti katawanak ngaglabas dito'y balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami, pay, Jackie. Balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid ka mo't nakatanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid, Ay, uwan nana. Sige, labasan na ka, pay. Uwan nana. At dalugan ang nagsardang iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam, iso nga imay. Anya? Nabayagan nagpukaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka, napanmet nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang. Sige, tain naksabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa makaro ba ti papanan na. Iti balay ti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Adamat kadwa na ababae. Kandwa nga ubing tatang. Ngagpaisaw. Pamilya na nga tadagita kakadwana. No kasta, adan asawam, Jimmy? Uwan, Jackie. Duwan na kiti anak mi. Kasta ka di? Sika nga manumot ti anak yo iti asawam. Awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apa nga Agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan kadwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iti balay mi. Anya? Ay saan? Diyak kayat ta nakababain, Joy. Ala, pagbainam ko makat na singpot ti asawa. Uray pa'y. Basta mabainak. Didak pa kadanagan dito'y. Takabailak nga uray awan kadwa. Sigurado ka, manang? Wen, agyaman aklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrubat ka. Dagasan da kain ton madamdama. Ha? Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya?
Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarod ti kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga agrelax ka mat, manang. Anya? Datayo laeng ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Ngam, alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din tanasingpet dagiti kakabsat ko kanyak. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat anasisingpat. Diyos ko. Hello, manang! Ada kami manan kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids! Ag-bless kayo kanyan, tiyo. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti nga ubing. Kasla anak ko idan. When isudan ti ibilang mong anak mo, manang. Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka diti balay. Tapno saan ka ama boring. Ado ti kwarta, manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay, No dape ka sa pulam, ibagam laang manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon damat nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan tikid dawag pay. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakapsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanyak, ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur uray iti anyaman asukat tinaitulong ko kada kayo. Umdasan apakaragsaka, numakadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka dito eh. Tadi mo mat ngamin kaya ti makipagnaid kada kami. Ay naading ko, saanan. Mas komportable akno dito'y balay ti pagnaed ha. Ay katuan saan da ka mabali napilitan? Ayan ni tatang nanang. Aday silid. Agid idda. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. Adan sangpet ko kanan na. Linuto di asawak. Ay. Linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manan kinimunding di makan ngawit na. Baybay aklatan. Jak panunutan ang tapnawan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, nabsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti adaw. Tapno napigsa kayo latang. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gamday pagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italaang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga ron tatang. Uray ti asawak. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Apoy adi mo yung kuyog ngay. Adar aramidan na tatang. Kaya, ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Nabsog ka numit. Ay na, tatang. Aguyak dya po kuyo. Ipacheck up ko kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sos, di ubay-bayan tuyak na. Masapo lang may padoktor na dagos. Awan mo't nga rod kwartang aramatan mi tatang. Malam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Taikang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman tatang. Thank you Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagiti ipakpakan nyo ko ni tatang Bantayan nyo ti taraon na.
Di unay pagsitsidan iti karne. Nateng, ken prutas ti ipakanyaw. Wan, kasta talaga tararamidak, Marshal. Ibagayaw, no diyo kabaalan at aripat tuwag. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Anay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matya mayaw. Una, taday dinanang mi. Una, taday dinanang mi. Pat-pat gen na unay ti amami. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't ngamin ang dagos. Marshal, Nagdigosan ni tatang? saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusak, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos, padpadigosan ni ading mo Marshal. Anya, apay nga damanan da dya Marshal itoy. Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni tatang. Payman. Ay sos, ay agapadaman nga tan. Ay na, delikadaw. Apay akundi asikaso ka ni tatang, Marshal. Ne, dakas aya manong Milo. Amata nga ron, di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbatan, anak ko. Ay, agtal na ka man, Marshal. Adda ka sa pulam ka ni tatang ko na ma. Iso akundi asikaso ka man ay. Tanangin man ti pa nagsasaom. Kunam mula sino ka nakatanukan nga agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna kang siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpud numad nga rin. Agin sisingpit ka ni tatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya nga pa. Kahit inalam man amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpacheck up ti anak na, Milo. Makitam. Awan man nga ro din Inibos mo manan tay pensyon ni tatang. Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak man nga rod. Pangusara, Milaw. Ako Awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman nagtatang Ala, umay kayo. Tayintay agpainit ti Jarbayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Adapay na batay. Masya anak mo ngamin kadagi dyan anak ko. Awan trabaho na. Bulak-bulda mo ngamin idagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadal da. Adumot di tati mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda ang nakaadal. Mabalinda matag construction no talaga kaya't datag trabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umayda mo tadagos dito'y balay. Allah, pasensya am latay dan. Aw-awaten talatan ta kasi damot. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan bitaminam. Wan, adda, di ka matanagan, Roseng. Nooman aramidam ita maray, mapan kay jabalay da tatang. Oh, apay, anyat kuwak ijay. Yung kasikaswen, ilutuam iti ka rin na. Itimplam iti gatas kanda dumapay. Apay, saanan ang kabaulan ni nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakkel mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taamami na ijay. Yung ni nanang. Syuman na kamlaan. Unang nagkasardamat. Asawa Basta na sikati mapan ijay ta sikaswom ni tatang. Tanay, dandani man ang ti pensyon na. Amangan nuunaan da tatikabsat ko. Kunti asawa na. Marshal, Alan, agrobot kan, tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nangagko ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola?
Saan? Nala, umay ka man kit di ta isuro nakmanan nga ag cellphone apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no andamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayon nga agdeng-dengeg ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga rod, day tamit lati libangan min kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta cellphone na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdeng-dengeg ni tatang yu iti drama, milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, idapag man la dito yay. Nay! Ay, apay nga inidep mo nga, Milo. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag no dayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Hala, inkay ijayay. Tapadigusak ni tatang. Agdigos akaon, pinadigos nak ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagaw? Uwan, dapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Pagpakalaing na kita nga o may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pay. Ay, sana tao may nga ron maumilew, di ipagmaw. Saan na mabaling? Tadiyo lamaw, ti pampanunutin na kita tataw. At dala kaya da kita. Iso akong di tulong da kada kayo. Nan, tasyak ti mapanagluto. Pumanaw ka maray. Panibakit ko, ti umay agluto dito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsao. Basta pumanaw kan. Ta ituloy ko ti agluto. Alan, darasem! Wan, bayaw. Tagito iti ipakanyaw kani tatang. Prutas. Sana baling agbisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na. No, nabannog kayo ng mga asikasaw kani tatang. Ibagayo lang Pasublatin na kayo. Itulod kayo, najabalay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yaw iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O nya. Kaya't yung tagawid di jay. Okay lang kada kami. Da kami, di mga sikasaw kani tatang. Taamami kit nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Ne, apay nga itaguyak kayong tatang. Ay, sumron sa manti ang kit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Anyat yung pakpakan nyo ka ni tatang aya. Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Anyat yung pakanyaw ko na. Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na tikasta. Ang pinakan mo tikasta. Ay, Di moong taninanang matabasol ko. Pinilit ko nga main. Di na ko may gatangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Ure ka sa no ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare. Di yung igatangan. Nawatan nyo, nanang? ay, wan Marshal. Yamat tikasta. No agsakit ni tatang kit ma-ospital. Gastos man na. Ay, mala, saanan ang maulit. Rumbang lang. Sani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yung mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysaya atla pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yaw. Tandamot anak yaw. Di da kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, di nakpampanawan, Roseng. Kapsutak no panawan na. Wan, di ka matanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Oray na uyang dagit anak ko kan ka. Wan, mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklat tandang iti mangmangag ko kadakwada. Madetirik na ka. Kasla kayat ko ti maturog. Ala ka titurong mulatan, mundeng.
Maturog ka laang, tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay atunggal umayak dito balay kat nakaturog ni tatang. Jak nga rod amo, Marshal. Mat maturog lat kukuan na. Nay, andan sa amin pa kanyo kuan na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan niyaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas mati pang ipagpagarupan nyo kanya kaun. Saan kumamata kasta? Ay, nagsangitan niyo ay. Mapaisuan kayaw? Ay pantayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos manan. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Ha? Anya na jay? Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabtuog. Inda kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Munde! Nakaminton, dagnard ditoy. Lalayan nyo ngayon manumilaw. Nakamitiagnan ditoy. Imbaga ni tatang dayta. Ayag kal na ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Isu asyak, timang tawid ditoy. Naala yun nagititawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito balay. Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ila ko kon, saan nga amo ni tatang mo? Isu nga agaw aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wan. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang. Mangtad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon tayo di tatang. Ay, Ti ko na yo, may tarayanda kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa iti pensyon tayo di tatang. ay, sumrak kayo adwa dito balay, ta dito unag ti pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yan, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yon ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang di maalala ka pensyon. Saan na nakas itisigod adakal? Uray pay, mangtad kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak ta asawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatangyaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngamday talag namnamay ti amoyo nga ramidan. Day talag daw dawat ti amoyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ay. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tano di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Leia, ingkag purchase no malam tani. Naibusan dagiti tagilako tayo. Dagasan na kanto ni uncle mo no malpas ka. Wen, auntie. Agilista ka nga rudan ka dagiti gatagam tapno awan malipatam. Jay itlog, ingkanto mangalay jay bangir a pwesto tanalakla ka ijay. Mangala kanto pa iti bagas ken Diyos, ha? Di mo liplipatan, ta iso ti mabili ita. Wen, auntie. Tandaan nak amin, kan nakalista pa yan. Maala nga rod. I-text mo to ni uncle mo no dandani ka malpas. Tapno adda ka duam amang bagkat ka dagiti purchase am. Wen, auntie. O sige, mapanak nga roden. Tapno makasubli akadagos. Na-i-display ka din dagiti pinurchase mo, Leia. Adapay na bati abasit, auntie. Husto pa'y laday ta. Bilangam tinapaglakwam ta isarramon ti istor. Agalas jesan, enton bigat tumanan. Wen, auntie. Ay, makabandog matikas to eh. Nujak la pampanunutan at tultulungan da ni manong ko. Babaan ti libre a panagyan na dito balay da auntie. Nabayag ko man ang nagsapulak iti nasaysaya at pagtrabahuan. Ay, jadakdakkel ko mabasit ti sweldo. Tapno makaurunungak mat. Tapno danto ko mapagadal ko. Hanggang, sana bale. Mamati ak nga danto mo tinasaya at mapasama kiti biyag ko. Agawa akitin. Tapno makainanaak matan.
niya day chayan. Lumani bagmatan di kahit di baba. Ay, anyamatan. Alas 5 pa'y langit iparbangon. Ang kaslariri ang daman ti taon. Nasipngat pa'y langit jerwar. Bumangon nakmalangan. Nakagluto. Taos tonto na makaawit ni Manong agapoy ti duty na. Kat makapangan pa'y sakbay ang maturog. Lia, inlukat ko dyan, store. Pakikit-kitan ton kabayatan ti panaglutom, ah! Wanangkal! Sige. Sapay ko ng agdigosak na malpasa ka makaluto. Wow! Ado tinaglakwak ita. Ay, sigurado, nalawa man ang tiisam ni auntie no makita na ti koleksyon. Ni Mercy agayim ko ti umawag. Hello, friend? Hello, Leia. Anya ka matan. Nakaupat ako nga awagdan ka. Ngam apay nga italasong bata. Ay, pasensya kan, friend. Kalkalpas ko nga min ang nagdigos. Tsak nang nagtiawag mo. Okay. Ay, gayam. Kayat mo ka diti agabroad. Jacob sa tibos ko. Agbirbirong iti kadwa na amang bantay dyan akda. Dakkel ka no ti sweldo. Basta maasikaso na imbag jobing. Ay, kayat ko friend. Ngam, awampay mo't passport ko. Kut amangan no rush mo't dayta. Saan? Taimbagak mo't nga awan pa'y passport mo. Kat uwiling da ka no ba't nga aguray. Kasta ka di. Ay, sige, rugyak na rod nga si kasuan ti mangalay ti passport ko no bigat. Diyak pala ibagbaga kada anti. Uray tatalo abulan ana ornong titangdan ko kadakwada. Umdas mat siguron day diya gastusak. Anya nga iti rason mo kada anti kan uncle mo. Ibagaklat na nga day off ak. Kan mapanak gumatang iti personal agamit ko. Uray ta itaak lang ag day off. Palubusan takmat siguro. Sige nga rod, friend. Baliwan tanto man ang tiagsarita. Bye! Bye, friend! Ay na, nagado ti tao. Imbaglakit din ta intulok da ti walk-in nga aplikante. Ano sa kunda aguray? Tapno malpas kumatlaang ita ti biometrics. Ni, siyak mat gaya man ti next ang ma-verify ti papeles na. Madlaya, masapul ayapan mo ti papeles mo di munisipyo. Ta ipaklerikal error mo. Ta di apelyedo ni nanang mo idibalasang. Katsan nga match dito birth certificate mo. Ha? Ay, kasta ka di. Apay nga ta. Kadya nang i-register kan ka ati nagkamali. Iso ngayon ka ipasimpa. Tapno makala ka ti passport mo, okay? Ay, sige, sir. Thank you. Ay, awanan. Next! Diyak masangbot no mapanak pala di munisipyo. Sapay traffic. Agawid akit din. Hadakan, Leia. Ingka magana no di ka pa'y nangan, tasublatan nakagbantay dito store. Wananti, uriin kay aginanan, ta siya kung tagbantay. Mga laktulatan iti kanag no mabisinak, dito yak istora manganan. Mala, sikat ti baka mo. Inakpay nga ron agsagana, tadalakad ko. O sige, auntie. Leia, agawid na kita tayo naksarong karandananang kanda kiti kakabsat ta. Apay, awan trabaho mi tama, no? Nag-resign ako, tasimbang putan dya visa. Inak umili pa'y kadananang sakbay ti flight ko. Ay, kasta aya. Pakitid mo tuman nga ron kaninanang dito akwarta. Ha? So, pa'y agastusan da ije balay. Usarak ko mamangalay ti passport nga. At damot problema di birth certificate ko. Ituloy kong tulat atag-apply no makaurnungak ton. Mala, di kagda na gading. Tano makaurnungak. Tulungan kan mga abroad. Ay na, agyaman ak manong. Ikumusta nak tulangan ka ni nanang. Wen, ala, inakaro din ading ka. Tapno masangbot ko ti last trip nga agawid ije probinsya tayaw. Agmano ak nanang. Ay na. Kumusta ka ngay? Pasensya kailangan, no itaklaan na kaawid. Agarup 5 bulan mutan, manipod na udi apan agawid ko. Maawata ka na ko. Numan pa isan ka makaawid. Agsang pumalat na ti kwarta nga ipawpaw itmaw. Kastamot na ni ading maw. Namanipod na tay ti amayaw. Da kayo na dwa tinagbali na katulunga ka mangisaksaka di ti panagbiag tayaw.
Tagyaman na kiti apo. Tanadaan na kiti anak kakaskada kayo. Nakasingsingpet kayong anak ko. Ala ni nanang. Di da kayo mabalin na baybayan. Ayaw gayam. Umadanin di flight ko. No makaurnungak, ipawit kunto. Ta ipatarima nyo to'y barong-barong abalay tayo, ah? Ay na, anak ko, agyaman na ka talaga. Kat ikararag ko asapay kung matatarabayan na ka tinamarswa. Kat agbaligi ka itanyaman nga rapaap mo. Agyaman na nanang. Ay, ungayam. Ayan dagiti daduma kakabsat ko. Nang rugin ti eskwela da. Kat Sabado kan Domingo lang adada dito'y balay. Ah, Nagadayo mga minti mapagpag na. Iso pinag-dorm ko langan ida. no kasta agmay-may sa kayo dito balay. Ay, amukon. Motor tulat tante umuna agatangan tayo. Tapno saanan nga agabang dagiti kakabsat ko. Kat adan to kadwayaw. Mala, sikati makam mo. Ay, kumusta gaya man daan ti kan uncle mo? Kan jay adem, kumusta matan? No umawag ngamin kat saan nga gistorya? May atlat tamot ah. Ang dalat tamot may istoryada ah. Takurang mati may tultulong ko kadakwada nanang. Ano niya man ti mangmangagyo kadagiti kakabsat dante. Baybayan nyo latan. Adan tumot aldaw. Ada tayo ti makatulong kadakwada. Leia, nalpasan ti talo tawan na kontrata kay abroad. No kayat mo, ag-apply tayo jay Japan. Adam mo kapag iskwilan ti Japanese language ija ili. No makapasata, makapagtrabaho tanto ija Japan. Ay na, sapay la kumaa, friend. 6 years mo nga trabaho kada antem. Nagbabalat ta ti sahod mo. One pa day off mo. Kan all around ka pa eh. Wen nga rod friend. Isungawan urnong ko ta nagbasit mo ti sweldo. Kasaritam to nga rod idan. Agpakada kan. Ibagam ti agpaiso kada kwada. Wen Mercy. Kasaok na ti madamdama. Kat ibagak ti plano ta nga agiskwela. Sige. Kat namnamak atak daram ti arapahap mo para itibagim. Saan ati kayat dalaang ti masursurot? Wen friend. Kat agyamanak manan. Auntie, Anyat ibagam, Leia. napagnumuan mi iting kayim ko ani Mercy nga agiskwela kami iting Japanese language. Kat agpakada ako man. Anya? Asino nga itinamnamaam nga agbantay dito istor? No agsasao ka, kasla nalakat agbirok iti kasukat mo. Adamat ni Insan Marie. Ure tawan trabaho na, auntie. Mabalin siguro nga isupay lang tagbantay kabayatan ti panagururayo iti kasukat ko. Ay saan? Surwan nakit din nga antem. Kan maysa, agap-apply ti anak ko. Kasanun no makapasa iti interview na. Saan asika ti pakadadaalan ti plano na? Auntie, No kayat mo ti agiskwela, agbirok ka pa iti kasukat mo, ken isurum pa'y iti trabaho na dito ay sakbay a pumanaw ka. wan auntie. Rumwarak ko maitatag kita kami ka ni Mercy. Mala sige. Basta di ka agbaybayag, taado ti aggatang iti malam. Leia, good news. Imanugot ni Sally amang sublat kan kang aglakoy gestor ni Antim. Agpasyudad ka no inton bigat. Awit nanto ti gargaret na. Ingkan tolatan sabta ni Japaradahan ti bas. Ay na, maragsakan na, friend. Kamaw dyanan na. Maaramid kunti kay kayat ko. Thank you, friend. Awan anyaman na. Ay, andan ti maestro tayo. Ay, wingag paiso. Intay jisango tapno may concentrate na agdengag. Ay, nagrigat matkayam ti sao ti hapon. Oh, adawag mo, friend. Ha? Nangkal ko, friend. Sumbat ang biitan. Uray ta di pa imot ng rugi ti klase. Hello, uncle. Di ka pala nakababroad. Naglastukan. Nagadwa mi school ko. Ngam itakala sumumpan. Sorry, uncle. Busy ak ngamin. Nakalaslastukan. Di mo bagay ti umasinsaw. Tapalangkwad ka. Umawag ak to no madamdam, uncle. Tamang rugan ti klase mi. Bye.
Agong uhat samat ni angkal mo. Wen friend, gaputadyak na sungbatan adagos ti awag na itay. Limas tugak ka nun. Na, sobra matday tang asawa ti antim. Nalabas mat yung agsasaw. Sana bali? Pumanawak ton iji balay da antik, Mercy. Mala, paspasin siya am lataidan, friend. Wen, nasanay akon. Kastamot lang ti trato da ni manong ko idi. Ngam, maawatan mi. Tamakipag nanaadla ang tikabsat ko kadakwada. Numan pa'y tumultulong ni manong iti gasto si Jebalayda. Para lang iti makan ken bills. Adalat tamakunada si ka. Masansan pa nga istoryaan da kami kadagiti dantuma akabagyan mi. Kat nagaalas ti bagbagada. Mala, lalaingan tangarog ti agadal iti sao ti hapon. Tapno may pasata ti interview. Dahito iti may sa awagas. Tapno makapanaw kan iti poder da antim. Hello, Leia. Kablaawan ka. Naglaing ka talaga. Top student kan top choice na kakano dya employer anang interview kada tayo. Ha? Punta ka dito, friend? Nakapasa? Wan, adak dito yung office ita. Urayan kan tulat ta dito, numalpas kayo dito orientation nyo. Nagbit kayo, mat. Nalpas ka din ti orientation nyo? Wen, katay na. Nagado ti requirements. Apaman ang makasublita iji tayo. Ipagnakmutin dagiti ka sa pulak a papeles. Sally! Ayan ba? Ni, awamat ni Sally nga mangbambantay dito istor. Ayan na gatan. Pampanawan na gayam to'y istor anak kalugat. Numatakawan to'y istor. Dakas kanyak day dyan agbambantay. Lakay! Ayan mo! Nakitam ni Sally? Hawanan kayo itibain? Nagalasan titsuraan nyo ato ah! Bakit ako marabyan ka ako naman? Ay, Sally, rumuha ka na. Hoy! Agsubli ka dito, Sally! Traidor ka! Bakit? Ay, tanguston! Apay na kita ba, Di mo puntaris, Pumanaw kan! Hawanan kay tibahin! Babaero ka talaga! Pati para bantay ti istor patusam! Arsab ka matalakla kaya! Bakit? Pakawanan na ko ba? Sinulisog nak na dyan, babae. Basta pumanaw kan! Di kan pagan-anaw! Agsinatan! Hello, auntie. Kumusta kayon ka ni uncle? Awanan ti asawak. Nabayagan a pinapanaw ko kaanakan. Anya? Apay ngay? Di na maikat ti kinababaero na. Iso asinin na akon. Anya? Kat ni Mat Maria kasinsin mo. Masakit kaanakan. Na-schedule ti operasyon na inton malam. Kat iso na imawagag. Takurang ti busbusan niya kwarta kaanakan. Bumulod ako maiti kwarta, ma. Ay, wala, auntie. Manuti ka sa pulan nyo. Ibagayo, tagpawita ka dagos. Ay na, agyaman na Clea. Nagsayaat ka kaanakan. Si dadaan nakatumulong. Basta lakit di adda, auntie. Gan agkakabagyan tayo. Isong agtitinulong tayo. Pakawanan ako makanagitinaramid ko, hindi ka labas. Diyak pagarupan. Nga nagiti amin akabagyan tayo. Na kayo nga ang kabsat ti sinadaan at umulong iti tiyempo ti rigat. Uray nun ako spagak ka na kayo iti kalabas. Sinadaan kayo lata tumulong. Sorry, ka nagiti amin nga inaramid ko. Ala, husto nanti. Di ka agsangitan, tanapakawan ka yun. Agyaman na ka. Awanan ti istor ko. Nabangkrapin ka anakan.
Anya? Naguyod ko amin na po na tistor ko. Ala, di kayo madanagan, auntie. Tulungan kayo amang ibangon manan iti istoryo. Asikaswan nyo pa ilaang ni Insan Marie, tapnaging bagan.